uchubekile wakhuluma ngemalunga eParliament ngikhotha ke kulo sokukhulumile sekubuya kulolu kushinto uthi ke emalunga eParliament ngema legislators ayoshaya umthetho ingabe kuloko losifundisako namohla mfuna yami ngeke libese kuya contradict naloko lokwentekile phambili ngoba thine singema victims aloko lokwendekile kube nebantu lesibaphethako ukuthi bawushaya nomthetho bakhuluma into labayithule ngithi lokumnamuhla basemajele lokumnamuhla bagoleta igama ingabe uyiphi icriteria lempanda lakho letawuyenza ngoba nalaba lengikholela ukuthi sitawubathuma namuhla njengoba uDr Sifundisa batawukwenza kona lokho lebesivele sibathume kona ingabe uyiphi indlela lempanda lakho letawukwenza ukuthi kungaphinzeki lokho ngoba mina ngekubuka kwami nginako lokho ukuthi kusho ukuthi kusetawukwakhiwa emajele kusetawuba nebantu labatawuhamba balahleke njengoba labanye balahlekile singabantu ukuthi kakuphi ngamaphi lamagunya nenani nenibuye ikakhulu la esipofaneni nathi ukuthi nebuhlobo lonje uyathi ikhothe lophethe lelibanda lolibolayo lolophasi kwalo chairperson uke wevaka interview waphela iTimes of Eswatini athi esipofaneni singakayi nalukhetho lesikhotha khona umhlolisha lokhona lesikhuluma kuyo wathi singakede into ukhetha kutambe sekune dialogue uyathi mina bengikholela ukuthi kumbe namhlanje sitshela ukuthi sivetha sipofaneni sida kokutshela ukuthi mhlakabani siyenda sidovulela indzaba ye dialogue before ukhetho ngiyajaba namuhla ukuthi ndosifundisa ngelukhetho ibe dialogue lonkhetho chairperson abakhuluma ukuthi sipofaneni singakaqhubeki nelukhetho kutaba ne dialogue namuhla sengidosifaka liphaka nathi ukuthi inhlitiyo ishaya ila kunelibhuludla lelihlelile mphathi likhetho lelibhlungu kusanento lesingakhona ukuyehla ukuthi siminte lesisebhlungu namhla yini kungakendluli kuqala kule dialogue ngoba ngiyakholela ngithintela ukhetho kutaba fair lube free ngubro lokufree nyama ngubro lokufair nangabe kunemalunga la eParliament laboshi nangabe kunalabasetigangeni lesitawubamba lokhetho thina bangekho abantwana bethu ngubro lokufree nalokufair ngiyaphathisa ngubro lokufree nalokufair nangabe sikhuluma ngalo kunebantwana bethu labasemajele labafakela into lethinte ngoba kwentela ukuthi kubeni babangekho losinabo mina ngokhanza ngakakhuleke mphathi ihlelo wami nangabe kunabantu bethu labasematilongweni kunabantu bethu labasemajele kodwa lapho sithi ku-free ku-fair what is free noma kumba understand lo free na fair ngiyawucela umsinde